ibihe byiza kuri wowe wakanze subscribe kuri The Quick Times News. Nizere ko umeze neza cyane, nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza bihura n'intangiriro za weekend. Nje kukubwira imwe mu nkuru ziri kugarukaho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hafashwe intwaro ndetse zikanashyikirizwa bamwe mu bayobozi barimo Vice Ministiri w'Intebe, akaba Ministiri w'Umutekano ndetse akaba no kuriye ubutegetsi bw'intara ndetse n'imigenzo gakondo witwa Shabani Luko Bihango. Uyu nguyu akaba yashyikirijwe izi ntwaro zagiye zifatirwa ku rugamba hagiye hatandukanye. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo tariki ya 9 Nyakanga 2026. nyine akaba ari umuhango wari uwo kwerekana icyiciro cya mbere cy'izo ntwaro zafashwe mu bikorwa byo kurwanya ubugizi bwa nabi. Nguhaye ikaze kuri The Quick Times News, kandi subscribe, like, share ndetse na comment niba utarabikora rwose uri gucikanwa, kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye tugenda tukugezaho. Ngewe nitwa Pasi Govinda, nguhaye ikaze cyane. Uyu muhango wabereye mu rwego rwo kwizihiza umuhango wo kurimbura intwaro zoroheje. Ni umuhango wabereye imbere y'ingoro y'inteko nshingamategeko ndetse n'imbere ya Minisiteri y'Ingabo, aho uyu muhango wabaye ariko ukitabirwa na bamwe mu bayobozi batandukanye barimo Minisitiri wungirije ushinzwe ingabo ndetse n'abahoze mu ngabo witwa Eliezer Ntambwe. akaba nyine hari umunyamabanga uhoraho wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kugenzura intwaro zorohejwe ndetse n'intwaro nto CNCRPC witwa Landry Chilombo, ndetse n'abasirikari benshi b'inzego z'umutekano ndetse n'ingabo. Muri uwo muhango CNCRPC yatanze raporo irambuye inasobanura byinshi bigamije gukuraho ibihuha byari bimaze iminsi bivugwa mu baturage bijyanye n'uburyo abantu bemererwa gutunga cyangwa kwitwaza intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihanganye n'ibitero by'umutwe wa AFC 23 ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera. Guverinoma ya Kongo yakajije ingamba zo kugenzura ndetse no kugabanya intwaro zoroheje ziba mu baturage. Ibi bikorwa biri mu bukangurambaga bwatangijwe muri Gicurasi 2026 buyobowe na CNCRPC. Uyu muhango ukaba warabaye ku munsi w'ejo nk'uko ndi kugenda mbikubwira. Rero ibibazo nka bitatu wakwibaza: ese izi ntwaro zafashwe zingana iki, zafashwe zite, cyangwa se bisobanuye iki ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi byose iki kiganiro kiri buze kurangira ubisobanukiwe. Ndakwibutsa ko iki gikorwa cyabaye ku munsi w'ejo ku wa 4 tariki ya 9. Habaye umuhango ukomeye wateguwe mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurimbura intwaro zoroheje. Uyu muhango wayobowe na Vice Ministiri w'Intebe Shabani Luko ushinzwe n'umutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'ubutegetsi bw'intara n'imigenzo gakondo. Ukaba ari umuhango witabiriwe n'abayobozi barimo Minisitiri wungirije ushinzwe ingabo n'abahoze ari mu ngabo Eliezer Ntambwe ndetse n'abasirikari n'abapolisi benshi. Ikintu cy'ingenzi cyaranze uyu munsi mu byo nakubwira ni ukwerekana ku mugaragaro icyiciro cya mbere cy'intwaro zafashwe mu bikorwa byo guhashya ubugizi bwa nabi. Kuri raporo y'iyi komisiyo ya CNC, ni komisiyo y'igihugu ishinzwe kugenzura intwaro zorohejwe, yatanze raporo irambuye ku bikorwa yakoze.
muri iyo raporo nibwo bagaragajemo ko ibikorwa byo gufata intwaro byiyongereye cyane mu mezi ashize. Banatanze kandi ibisobanuro ku bihuha byari bimaze iminsi bivugwa mu baturage cyane cyane ku bijyanye n'uburyo bwo gutunga intwaro. Bavuze ko hari amategeko agenga neza gutunga intwaro kandi ko atari buri wese wemerewe kuzitunga uko abyifuza. Ibi ngibi byari bigamije gukuraho urujijo mu baturage ndetse no gusobanura ukuri, aho guverinoma ya Kongo yafashe icyemezo cyo gukaza ingamba kubera ikibazo cyangwa ibibazo byinshi nyine bikomeye by'umutekano ukomeje kuzamba. Icyambere ni ibitero by'umutwe wa FC23 bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Cya kabiri ni ubugizi bwa nabi buri kwiyongera mu mijyi itandukanye. Kubera nyine ibyo bibazo hatangijwe ubukangurambaga bwo kugenzura no kugabanya intwaro zoroheje muri Gicurasi 2026. Intego nyamukuru ikaba yari ugukuraho intwaro ziri mu maboko y'abaturage batabyemerewe no kugabanya ibyaha bikorwa hifashishije izo ntwaro. Mu muhango wabaye herekanwe intwaro zitandukanye zafashwe zirimo imbunda, amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Izi ntwaro zafashwe mu bikorwa byakozwe n'inzego z'umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibi bigaragaza ko hari abantu benshi bari bafite intwaro mu buryo butemewe, kandi ikimenyetso cy'uko izo nzego z'umutekano zitangiye gukora akazi katoroshye ko kugarura ituze. Ubutumwa rero bwatangiwe hariya burimo ubutumwa bwa Vice Ministry Shabani Ruko yatanze bukomeye, harimo ko yasabye n'abaturage gufatanya n'inzego z'umutekano mu kurwanya ubugizi bwa nabi. Yanabibukije ko gutunga intwaro mu buryo butemewe ari icyaha gihanwa n'amategeko. Yanashimangiye ko leta izakomeza gukaza ingamba kugeza igihe umutekano uzasubirira mu buryo, aho ibingibi byagiye bigaragara mu bikorwa bitandukanye mu gihugu, ndetse leta ikazakomeza gukaza ingamba kugeza igihe umutekano uzasubirira mu gihugu hose. Muri rusange iki gikorwa cyerekanye ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gufata iki kibazo cy'umutekano nk'ikintu gikomeye cyane. Ifatwa ry'intwaro nyinshi ni intambwe nziza, ariko urugendo ruracyari rurerure, ndetse ndanakubwira ko iki gikorwa cyangwa uyu muhango wasoje hatangwa ku mugaragaro intwaro zafashwe zishyikirizwa Minisitiri w'Intebe, ndetse hanamenyekanishwa itsinda ry'impuguke z'inzego z'umutekano n'ingabo rishinzwe gukurikirana mu buryo bwa tekinike ibikorwa byo kugenzura no kurwanya ibikoresho by'izo ntwaro. Ni ukuvuga ngo ibintu birakomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo nkubaza ni kimwe, wowe unkurikiye, ese wowe izi ngamba urabona zizatanga umusaruro mu kugarura amahoro? Andika muri comment umbwire uko ubyumva, kandi ntibagirwe gukanda kuri subscribe, gukanda kuri like ndetse no gusharinga iyi video, gusangiza abandi kugira ngo mutazajya mucikanwa n'amakuru The Quick Times News igenda ibagezaho isaha n'isaha, umunota ku munota. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane, mugire intangiriro nziza za weekend. Murakoze.